Vrijeme je za večericu jednu. Nas ostavili kod kuće. Vrlo elegantno. Kuku! Evo, otvorila sam, fino miriši. Ajmo unboxing. Ej, Paki, di ćeš? U vrtić? Aj. Jako dobro. Pakiš tako? Dan vrtića, Patrik plaće jer moramo čekati 10 sati jer bi on išao odmah, jel da? I to je to trenutno od skincare-a. Tada! Ručak je gotov. Evo ga, ovo su majice. Zeleno, crveno. Jutro! Upravo sam se skuhala kavu, Patrik je tamo. Danas je vrlo uzbudljiv dan i ovo je vrlo uzbudljiv tjedan da Patrik kreće u vrtić u srijedu. Danas je ponedjeljak, danas idemo na razgovor roditeljski zajedno. Ja idem zajedno s Patrikom, samo jedan roditelj može doći zbog svih tih mjera. Jer u srijedu kad ga dovezemo nećemo moći ulaziti s njim zbog istih mjera. Tako da se prije nego što krene zapravo upozna još jednom sa tetama koje će njegovu grupu držat i sa svima koji će biti u njegovoj grupi i baš me to veseli, jedva čeka, mislim da će on biti presretan jer jako voli djecu. Jako voli bilo kakva okupljanja s djecom, nema ga, ne vidiš ga, on je stalno u igri, tako da jako sam sretna. Osim što će on biti ispunjen u društvu, u zabavi i onako mislim da će biti jako dobro za njega što je u vrtiću. Mislim da djeca puno brže napreduju jer su sa svojim vršnjacima. Uglavnom, osim toga, vjerujem da ćemo i mi napokon imati puno više vremena za rad. Ja za snimanje videa, za kreiranje sadržaja. Stvarno sam jako sretna. Idem se popiti kavu i nakon toga se idem našminkat. I idemo, pripremit ćemo obući. I zaprljati odmah, tako da evo, veselim se. Obukla sam se traperice, ovu majicu sam stavila goreću, onaj kao kožnu haljinu, ono što sam nosila svatove. Pokazat ću vam kao kožna haljina košulja, ali se može raskopčati i nositi ono kao nekakav sakoji dugački, jako je slatko. Uglavnom napravila sam si doručak brzinski. Inače, Patrik čekaj. Patrik voli jako led. Htjela sam ove crunchy musle iz Lidla. Vjerojatno mi je šećera, neupitno, ali to mi je super ovako brzinski zato što stavim jogurt, bananu, cimet, badem, nešto već orašasto što imam. I to je to. Ljudi moji, ja sam kod kuće već neko vrijeme. Ja sam na roditeljski. 5 nas roditelja sa djecom je došlo. Grupa će biti od 22. Ostali su već bili u jaslicama, tako da sad samo nastavljaju pa nisu dolazili na upoznavanje i sve ostalo. Bilo je predobro što se Patrika tiče. On je ušao samo ravno unutra igrat se, 40 minuta nije pitao gdje sam doslovno. Mogla sam otići komotno doma. Prvi dan, prvi puta je tamo, ne zaboravite. Show, znala sam da će on takav biti jer jednostavno kad vidi igračke, djecu i sve ostalo, njemu je ajmo, idemo. Tako da čekam srijedu, prvi tjedan će biti od 10 do 12 zbog prilagodbe, premda kažem mislim da njemu apsolutno ne treba. Međutim, obzirom da su tete od 10 do 12 zajedno, dvije rade inače podijeljene u smjene, ali to je preklop. Onda je najbolje da tada dođe, čisto ako bude problema da se može posvetiti svakom djetetu novom, dok druga pazi na ostatak ekipe. Uglavnom, jako dobro, uzbuđeni smo, Patrik je presretan, bilo je stvarno super, dobili smo sve informacije još jednom koje trebamo znati, trebamo sad markerom obilježiti svu odjeću. Uglavnom, da, on sad spava, danas će biti doći frendica, to mi se ide na cugu, tako da... Evo, ja sam sretna i da čekam srijedu doslovno i mislim da ćemo biti genijalno u vrtiću. On je bio presretan. Bio je problem kad smo odlazili, ne kad smo dolazili. Znači, on nije htio otići. I vjerujem da će to biti jedini problem kod njega i nadam se jer stvarno mi je drago. Eto, jedna od prednosti kad je dijete super otvoreno, ne boji se ničega i... ne hoda uz roditelje, osim ako ga čvrsto ne drže, je ta što u vrtiću nećete imati problem. Ali svugdje dalje ćete imati. Uglavnom, da, to je to. Evo. Bravo. Vrijeme je za večericu jednu, tortilja, malo šunke, grčki jogurt, povrća, moj bupljak je još živ. Patrik, večera. Ja i Marijana se snalazimo sa djecom. Dečki su elegantno otišli na večeru. Nas ostavili kod kuće. Vrlo elegantno.
I to su nam napravili iza leđa doslovno. Ni ja ni Marijana nismo znali da će oni na večeru, nego smo slučajno saznali doslovno. I onda smo kao pa mi ćemo kod kuće biti da i skužimo na kraju kako je to podlo. I da ćemo mi idući put to napraviti ladno, idući put nas idemo na večeru, dogovor je pao, a oni su s djecom. A pod djecu mislim na Mika i Patrika. Šta si napravio? Wow! Wow! Molim. Tu da dođem, da sjedimo. Kuku! Kuku! Ja sam se na brzinu našminkala. Ćao! Na brzinu sam se našminkala, nisam raspoložena uopće danas. Full sam nervozna, oni dani u mjesecu su i jako sam se nervozna probudila. Uglavnom, stigao mi je sinoć About You, nisam vam to pokazala, vidjet ćete, bit će haul, presretna sam sa stvarima, jedan outfit posebno mi je onak, to je to. Uglavnom, čekam sa Tomislava, on će nam donijeti ručak, jer sam trebala kuhat nešto na kraju, meso se nije odmrznulo, pa ništa od toga. Ali, opušteno. Šećeru najslađi. Kak si sladak. Ti si sladak. Ovo sam rekla Tomislavu da uzmem. Iskreno nikad nisam jela, ali mi je izgledalo tako fino preko slike. Pa ćemo probati. Otvorila sam, fino miriši. Update. Onaj suš ili što god je to već bilo za ručak nije idealno za mene. Nisam oduševljena bila, nažalost. Uglavnom idemo sada do Porte, idemo kupiti nekoliko stvarčica za Patrika. Potkušujetak, nešto slično, vidjet ćemo što nađemo. Moram kupiti marker za odjeću, jer mi to treba zaznačiti sve za vrtić. I pidžamice nekakve, nadam se da ćemo naći, pa ću malo snimiti. It's getting harder, you turn my heart up, throw me in water. I'm getting higher, just to feel ya, cause I need to. No one knows it, heart is frozen from your poison. Taking the potion, just to feel ya, cause I miss you. Oh my God, can't stop you like heroin. My love, you got this. Paki se zakriva, nešto mi je uzeo, mi smo stigli shoppinga, sad ću vam pokazati šta smo sve uzeli. Malo da odzumiram, a šta ti radiš? Šta si stavio u usta, da vidim mama. Da vidim. Ajmo unboxing. Znači, bili smo do Baby centra i onak, bokse su 70%. Tako da sam uzela 2 ova paketa, bilo je samo ovih, jako su slatke. Patrik je sve izbacio. Uglavnom, ajmo redom, vidim Maco. Ovo su trenerke, iz H&M-a su. 2 donja dijela zajedno. 150 kuna, 116 sam uzela, mislila sam 110, međutim nije bilo, a ove su mi bile prekrasne, tako da sam uzela 116, evo kako izgledaju, jako mekan, fini materijal. U biti smo dosta gačica, možete vidjeti, da, ove sam uzela, ove su velike, su za 28, ali su također 70%, tako da ću ostaviti ormariću kad naraste, imat će gaće za 24 kune, 5 komada. Kao što možete vidjeti, hrpu boksi smo mu uzeli, inače ima gačice, ali kontano ćemo ovo biti još udobnije za nositi, sve su 110, 116, ove su u H&M-u, 130 kuna je paket od 5, obožava bagere kao što znate, tako smo uzeli ovaj set, preslatko je. Ono što sam htjela reći, bila sam već kupala u Baby centru, u Bubamari, ne znam gdje gačice, i onda su mi pisali da u Kiku ima isti set, slično, identično, jednaka kvaliteta, tipa za 30 kuna, 5 komada, i kupila sam to, međutim one su se ono valjda 2 broja skupile u pranju, drugačiji mi je materijal, nemam pojma, meni se čini da su ove puno kvalitetnije, tako da sam htjela uzeti opet, isplati se otići u Baby centar i u Bubamaru i slične trgovine jer imaju dosta na popustu, tako po
30%, 70% te pakete velike. Ja sam evo sad ulovila 2 paketa za 70%, znači 6 boksi za 47 kuna tehnički, 48, što je odlično. A ove u H&M-u su skuplje dosta. Paket gačica u H&M-u je 129 kuna od 7 komada. I to sam išla zamijeniti kad sam skužila kasnije jer sam našla te na 70% u Vivi centru. To ja sam zamijenila za trenerku u tehnički na kraju. Čisto da znate, evo, da obratite pozornost prvo na te neke popuste jer gaće se isplati kupiti na popustu definitivno. Sad ću nastaviti sa holom. Uglavnom, još jedan set boksi koje su mi najdivnije ikad. Ne znam, ja sam zaljubljena doslovno. Ovo je sve. Ovo je iz H&M-a također, 3 u setu. I ček sam malo, preslatke su, mislim, šta reći. I cijena ova 3 komada je 80 kuna. Meni su prekrasne. Ovo mislim sve. Baš mi je slatko, stavit ću sve danas na pranje. Tako da ima. Da otvorimo i ove. Evo kako izgleda set ovih iz Baby centra, znači ova je siva s autićem, plava i zelena, mislim ove mi nisu ništa posebno iskreno, ali mislim to su gačice koje se stalno troše, to jest mijenjaju, tako da nije mi problem što ima dupliće i za tu cijenu top. Idemo dalje, vidjela sam ovaj prsluk, a trebao mu je prsluk, već sam neko vrijeme tražila, nisam mogla naći veličine njegove nikako, svi koji su mi se sviđali. Ovaj je 150 kuna, 110, 116, prekrasan mi je, mislim savršeno izgledati, ići na sve i jako je fin ovako, ima kapuljaču i ovo će biti idealno za jesen, za hladnije dane kad nije baš za jaknu, ali ovo za nabaciti prsluk. Top, jako mi je jako lijep. Ima i, mislim da ima plava verzija isto tako, ali meni je ova smeđa divnija. Uzeli smo i set ovih čarapica u H&M-u, 80 kuna, ovdje ih ima koliko? 7 pari i kao po danima su u biti, ali su mi slatke. Ovako, kao neki legići. Da, Lego. I sad idemo na pidžame, znači u vrtiću je pravilo da se pretlače u pidžame za vrijeme spavanja. To će tek od idućeg tjedna Patrika dočekat, znači ovaj tjedan neće još ostati na spavanju. Nadam se da će biti ok, ali u svakom slučaju treba ove pidžamice. Planirala sam ići bez obzira na to uzet mu, jer su mu nekako već ove stare postale kratke i sve slično. Ovo je Harry Potter, preslatka je, uzela sam veličinu 110-116, prekrasan je materijal, onako lagan, fin, mekan i cijena joj je 99,90. I imam jednu pidžamu od prošle godine iz H&M-a, to jest ne od prošle godine nego prije za vrijeme Božića sam uzela božićnu i savršena je, znači pere mi non stop praktički i nije se ništa promijenila, tako da su mi jako dobre. Zaprljala sam već posteljinu koju sam danas promijenila, odlično. Prvo sam da je Patrik malo prije to napravio. Iduća na redu je ova Paw Patrol pidžamica s ovim psićima, isto je 99,90. Prekrasna mi je, imamo matching boxe, tako da je još bolje. Preslatko, jako mi se sviđa, kažem i materijali sve. Tako da, evo, taj isto. Auti, ljubavi, auti. Da, nađi ga pa ga igraj se s njim. Šta? Da ga izvadim. Zaglavio je. I na kraju imamo ovu bageri, kamioni i sve slično jer Patrik obožava bagere. I kamione i sve autiće, uglavnom ona je bila 80 kuna, ista veličina, jednako mi je onak materijal lijep, udoban, možda je malo tanja pa je zato možda jeftinija, ali evo, to je to. Mini haul prije vrtića. Jutro, srijeda je, 9 sati je, u 10 krećemo u vrtić, to jest malo prije. Danas se Patrik digao u 5. Ne pitajte zašto. Što znači samo jedna, zaspat će puno ranije. Vjerojatno bi zaspio u 12 da smo ga danas ostali u vrtiću. Uglavnom, spremam upravo to provjeram jer sam sve spakirala još jednom. Dobili smo ovaj papirić i tu još jednom piše što sve pripremiti. Znači, ruksakić. Naručila sam novi veći. Ne znam zašto ranije to nisam napravila, ali treba će sigurno još i pidžama, treba stati za idući tjedan, ali doći će. Imamo rezervnu trenerku, majicu i gačice. Imamo papučice ovdje sa strane, tu piše ime. Ovo mi se razumujalo, super sam to odradila. Vlažne maramice, stavit ću sad šašu. Ej, Paki, di ćeš? U vrtić? Ajmo!
Ljudi, ostavili smo ga u vrtiću, znači doslovno smo došli do vrata i on je kucao, trčao je do tamo, kucao i vikao teta da mu otvori što prije i kad je otvorila vrata on je utrčao. Utrčao, unutra nije se okrenuo, pozdravio, ništa, nikog nije vidio, sam je utrčao i to je bilo to, mi smo morali otići jer ne može se unutra ulaziti, naravno, presmiješno. U 12. po njega vidjet ćemo kako će biti, ja pojma nemam što se sad dešava. Iskreno, vjerojatno je sve ok, pretpostavljam, ali da, sad sam kod kuće i sad ćemo sam snimit giveaway, ću objaviti na Instagramu predobro darivanje. Možete vidjeti o čem se radi, ova predivna torbica, imate ovaj lancić koji se stavi, predivna je majica, ovo je M veličina kratkih rukava i ova ovdje velika torba za trgovinu i slično. Uglavnom, da, predobar poklon, tako da odite na Instagram i sudjelujte. A, što si to dobio? Daj da vidim. Hoćeš da otvorimo? Ti sviđa? Patrik je stigao iz vrtića, sretan je. Čekaj, mama otvori. Ajde. Wow, mogu vidjeti. Kako je lijepa. Šta radimo s time? Zube peremo, da. Češ ići pred zube? O, šta je palo? Da vidim mama kako se pali to. Update. Patrik spava, zaspao je oko 1 sat i to samo zato što smo se još malo igrali. Bili prošetati jer nije htio doma nakon vrtića, ali obzirom da se danas jako rano digao, već je bio umoran i super je prošlo. Teta je rekla da je bio odličan, da se igrao, da je jeo dobro, definitivno to svakako. I onak nije plakao uopće, koliko znam, tako da je to super. I nije bio nešto sad posebno tužan što odlazi, ali ni sretan. Onako, bilo je kao vidimo se sutra, što mi je odlično, nadam se da će tako i ostati. Uglavnom, ja kuham ručak, on spava, danas ćemo ići kod mog vratića, tako da će se i s tatarom igrat, vjerojatno će biti presretan, nismo je dugo vidjeli. Uglavnom, kada ću ručak kuham. Stavila sam luka, paprike, tikvice, piletine, bilo meso narezano na komadiće, začin, kurkumu sam stavila zato je tako žučkasto, vegetu, papar, sol. Ne ljutim samo, i gljive ima, da, gljive ima. Gljive sam stavila također, ne ljutim sam zato što i Patrik treba jest, tako da ću ja sebi staviti vjerojatno ljute papričice dodatno jer ja volim i mislim da ću ja sebi kao tortilju napraviti, a njima ću skuhati slaninu. I obzirom da kuham, to je da sam imala komad bijelog mesa sa kostima, ovim to sam stavila kuhati juhicu ovdje, bistru, tako da ima i juhe, to je bit će. Ručak je gotov, a ja sam htjela oribat kamenac i slomila sam kuhalo, odlično. Jako dobro. Baki, šta kuha? Šta se kuha? A, šta vas zove kuhate? Neke špagete, može? Margijeri. Mrkva? Mrkva? Šta je to? Paprika? Rajčica? Rajčica? Wow! Drugi dan vrtića Patrik plaće jer moramo čekati 10 sati jer bi on išao odmah, jel da? Ti bi odmah. Moramo čekati, ne smijemo prerano doći. Ja sam se brzinski sam našminkala, povezala rep. Znači moramo pričekati još malo. Još malo moramo pričekati i onda idemo. Nama treba brzo, znaš da dođemo, onda dođemo prerano. Ja s njim imam problem oko toga kako dočekat 10 sati vrtić jer ovaj tjedan od 10 idemo. Ali predobar je jučer bio. Jel ti lijepo u vrtiću? Igraš se sa djecom, sa dečkima, sa curicama, sa tetama, papate, se radite, jel da? Sad ćemo se... Koki! Da idemo, jel da? Oko! Oko imaš, da, prekrasno. Vidiš kako pokazati, zato što mu ovaj znakić fokusira na oko, pa to vidi. Oko malo. A vidi dinosaure. Daj da vidim. Wow, da pokaži. Čekaj. Kakav dinosaur mali. Ljudi, Patrik se upravo probudio iz popodnevnog spavanjca. Još jedan dan u vrtiću prošao izvrsno, on je uletio unutra, bio je, igrao se 2 sata i došla sam po njega. Nakon toga smo još malo otišli se igrat i zaspao je malo kasnije danas. I ja sam malo zaspala.
sam bila full umorna. Imamo novost. Tada! Malo je kaotično ovdje, jer Tomislove stvari i stolice, uglavnom nema stola. Otišao je stolić. I sada će biti puno više prostora kad zamijenimo to. Molim. Grožđe. Papaj grožđe. Uglavnom dok je Patrik danas bio u vrtiću. Molim. Grožđe papaš. Koštica. Aha, koštica. Ajde, evo ti grožđe. Fino? Miki. Miki, ti ne jedeš, kaži grožđe. Dok je bio u vrtiću, uspjela sam malo pospremiti stol. Neke novitete koje su mi stizale i sve što sam samo stavljala dolje sam uspjela sortirati. I što još, da, izbacila sam neke od potrošenih proizvoda koje konstantno vraćam nazad, ne znam zašto. I pa ću vam snimiti što sam to potrošila u zadnje vrijeme i reći vam dojmove. Dakle, danas sam uspjela raščistiti malo ladicu s korektorima. Usput sam neke proizvode izbacila koji su potrošeni još, za koje sam se sjetila, ali morat ću definitivno češće tako nešto raditi. Uglavnom, ajmo krenuti od skincare-a. Imamo od Simpla gel za umivanje. Jako mi je dobar. Mislim da je ovo drugo pakiranje koje sam potrošila, tako da evo, to vam sve govori. Meni se jako sviđa. I ova Ladria Harmonizing Cream nosila sam je na more. Potrošila sam ovaj mini size, tako da je potrošena sad full. Definitivno trebam nabaviti i veću. I to je to trenutno od skincare-a. Ostale stvari nisam previše gledala, ali sigurno još nešto ima. To ću s vremenom. Kako je Patrik krenuo u vrtić, bit će puno vremena za sve što moram obaviti. Uglavnom, ovo sam usput uzela ove trepavice koje, ne znam koje su to uopće, ali potrošila sam, kao što vidite, parcijalne. I ova kutija od Wildcard Lashes, imam osjećaj da hrpu kutija držim u ladici, a prazne su. I uz trepavice, kad smo već tu, ovo Aurino ljepilo, imam već novo i imam i rezervu čak, uvijek kupim kad naiđem 2 pakiranja jer mi je najbolje i koristim ga stalno i na sebi i na klijenticama. Ovaj gel za obure također imam već novi otvoreni, ovo je Max Factor Brow Revival u nijansi Black Brown, odličan mi je, jako ga volim i sve preporuke. Kao i za ovu NYX olovku, doduše brzo se troši, to je jedina mana, mislim, Ash Brown. Precision Brow Pencil se zove, malo je, kao što vidite od korištenja, uništeno. Ovdje imate ovaj češljić, a ovdje je olovka, malo je veliko pakiranje koje više nema, ali možete vidjeti oblik koji je. Uglavnom, jako dobra olovka, meni se jako sviđa i obožavam ju. Ovo već sam ju imala prije i sad sam je to potrošila, ali imam dosta olovčica u pripremi, pa neću trenutno kupovati novu. NYX korektor Born to Glow, imam valjda sa žive nijance, jako je dobar, jedino što ne volim baš je ovaj aplikator zbog higijenskih razloga, ne možete dobro dezinficirati, očistiti, ali inače je odličan. I ovo je nijansa Lights Ivory, trenutno mi je i presvjetla, ali potrošena. I sad imam hrpu korektora, kak imam običaj ne provjeravati često koji su potrošeni. Skupilo se u ladici dosta. Imamo Fit Me od Maybellina. Dobar je. Ne mogu ništa reći, stvarno je dobar. Preporučam ga. Jedni od omiljenih možete vidjeti, ali sam ih već potrošila sve žive nijanse. Imam još jednu, ja mislim. Ovo je Benefit 0,5, 0,4 i 0,3. Ako ste neke srednje puti, ova 0,4 je odlična, kao i 0,3. Znači Boeing Cakeless Concealer, na Douglasu ga možete pronaći. I idemo na Fenty, imam još neke nijanse, ovaj je jako suh, tako da oprezno, 180, jako sam ga štedjela zato što ne treba puno, dosta je gust, kažem i dosta isušuje, pa ne trebate nikako posebno setiranje. I imamo ovaj Can't Stop Won't Stop od NYX-a, odlični korektori, ove dvije nijanse, jedna je svjetlija Fair i Soft Beige. Ova je full svjetla, tako ja sam kombinaciju koristila najčešće, ali dobri su, isto su dosta mat i dosta onako suhi, ali manje čak nego Fenty, tako da evo, imate to na umu, to je trenutno. Tak je. Ja sam se našminkala danas na brzinu. Patrik je u vrtiću. Uglavnom, bili smo na kavi brzinski.
I sad je stigao H&M. Ono što sam naručila neki dan doslovno za Patrika, tako ću sad otvoriti i vidjeti kako izgleda. Znači, naručila sam mu paket potkošuljica, 5 komada, običnih bijelih sam uzela jer mi je to najlakše za pranje. A ovo su majice koje sam samo usput stavila u košaricu jer su bile 20% popusta i bagericu, tako ću sad otvoriti da vidimo. Evo ga, ovo su majice, uzela sam 110-116 veličinu, iskreno mi se čini dosta veće nego što sam očekivala, obzirom da inače nosim tu veličinu u H&M-u, ali mi je ova majica preslatka, imamo ovu zelenu, plavu, I really dig diggers, sivu i ova žuta mi je predobra. Vidjet ćemo kad se operu, hoćete li se malo skupiti, a ovo su potkošuljice. I evo potkošuljice, one su mi super, dosta su duge da mu se ne izvlači, da mu leđa ne budu gola i to je ista veličina 110-116, 5 komada. Uglavnom, ovo je prvi put da sam naručila online iz H&M-a i mislim da neće biti zadnji. Jako mi se sviđa, prebrzo su dostavili i aplikacija je u pogonu. Nekoliko sati kasnije ukla sam u trenerku. Idemo do trgovine, zapravo kupiti nekoliko sitnica i u biti malo u šetnju. Patrik je danas dosta dugo spavao popodne jer je kasnije zaspao. Vrtić standardno super prošao. Idemo, ali je malo hladnije pa trenerka. Subotnje jutro. Druženje danas, Ena, ha? Mamine ruke se samo vide, ne smijemo mamu snimati. Eno, ekipica tamo napred se igra. 7,5 godina. Opa, šetnja. Patrik mora, ha? Zeleno. Zeleno, crveno. Kaži dobro jutro. Daj. O! Nedjelja ujutro. Evo, ovako, uzmi ga. Pajki, kako okrenuti nuspojave moći. Jesi li primijetio obrazce? Molim. Gdje je Miko? Tu je Miko. Tu je. Nuna. Patrik se ljulja sa nogom. Ljudi, ja sam ovih dana full nervozna. Ne spavam baš dobro. I sad sam pojela valjda toliko slatkiša da mi je loše. I svejedno mi se jede još. Malo sam spavala popodne, Patrik nije htio spavat, onda ga je Tome se išao uspavljivat. Nije htio spavat, na kraju je sam zaspao dnevno i sad smo ga premestili u spavaču. Uglavnom, nervozna, sam full. I generalno se loše osjećam. Najviše vjerojatno zbog količine smeća koje sam pojela, ali dobro. Sutra će biti novi dan. Nedjelja je, kao što sam rekla, i završit ću ovdje ovaj vlog. Miki me doslovno čeka ovdje. Ne znam se cili mi po mozgu. Da ga idem šetat, sad ću ići. On je vrlo dramatičan također. I da, sutra krećemo u vrtić full time. Sutra treba početi spavat, što je vrlo uzbudljivo, nadam se da će biti sve okej. Pa ćemo vidjeti. I to je to. Pišite vi... Ne znam pričat, naravno. Pišite ako vi prolazite polazak u školu prvi puta ili vrtić ili sve slično, jer sad se kreće u školu. Tako da pišite vaše iskustva. Vidimo se. Pričala sam sad svega, onda da ću izrastati pol toga jer sam nepovedano pričam. Isuse i Bože, kava mi treba. Ćao!